Mizoram kaushan in vua po chang chang te en fia lokang pa chu kaushan o hi pathian o ani ti manga mi puite bumna pakhatna a chawbul kaushan o hi pathian o ani ti thu hi Roman Catholic Church Father ti chwa ani a su thu chu Roman Catholic atanga Protestant po chang chang lo piang chhuak ten an choi vong ta zela Roman Catholic ho phei chuan pop o hi pathian o anga an langai ta zela ni hi voin huna kaushan o kan ti chu kam pastor le upa te ro rel na hi eng pola denomination a po aniveka po chen khata chuan hemi alian zo go gelna omtel zel boka ate be go gelna a level hian ber to chung ko sha go gelna pastor le upa te go gelna hi pathiano ani che mt hi en fia donila kanagam go gel tu emileten house ga wan gel dan hi mi zong zong mu thei turin lang tlang taka live broadcast a pek chwa chin ani a pathian dan le thu pek le go gelna po bible kal tlangin bible chhar thiam to phot ne na pek chhuak ani a chiar thiam lo ta po asha theitu ga panzar ani vel bok to chunga pastor le upa te go gel na ego ai thup thei ang begin nu pui fanau te thimin mun fian gala tu ma chimbuai lova nei ani china ani hial de chu an pon member te shat an hlau zik cheka committee mong pop a om phei chu an nga serious ani ngai dan in ang lo shang shang atanga atam zok du dan democracy mi pui tam zok du dan a thutluk na siam na emo chairman mishing ve bokin thutluk na siam na chu an zom ta veka chu ta an thutluk na ro gel thu pa chu ko shan o pathian ngong bol na ti in bible shan na nei lo mi pui te ne na an han pon zaga sum me ro gel na soi sel tu de chu pathian thu soi sela an chwa pathian o nia kala an chwa ta zela mi pui te chuan an hlau ta em mai zela ni aom zia chu an ro gel na thu chhuak pathian o anga mi pui te ne na puang tu te hi pathian tluka an vua ti na ani hei ta khi protestant lo chwa na chan ani ma se voin huna protestant in ti te hian eng ber nge an protest ti po an shele mi a si lo ani na taka chuan to chu ga mishing ve buk ro gel na in hian na satak nei chu an thu pa chu pathian o anga tar chwa a tu ma hiangam lo tur a i ro puya bible shan nei lo mi pui te chu bu man tu mani bible pumpui atanga en chuan mishing tam zo ro rel na le thutluk na hi eng tiklai ma in pathiano ani ngai lo chave deu ero ani fo chin thung pathumna tunge pathian o ang a rong bol tu diktak chu to chung ko shang committee in a ruk thei ang bek nge ga wan rela chu mana chang to in ro rel na atel ve lo mi pui te hena pathian o anti saka an ro rel thu chuak chu bo zu ya lo nga ya tha le sum seng tu te hena pathian gong bol na anti saka an oile em a enge mo hun lai chuan an ro rel thu chuak ti ho tling tu pathian gong bol tu tur tia an wa te chu an thang uluk em a Christmas e kom thar wa chena a fatu tu ga atana an than pathian gong bol tu an ti te ego an thang uluk fashion lo thunga tholom le thil pe khi pathian gong bol na ani ti thupuya manga financial campaign an nei lai phei chuan sum le thil pe pe tu zong zong te kha pathian gong bol tu ti in an wa le vek boka sum manga gong bol tu anga an ngai chu an thang film khur to te chiam lo thung atira uluk taka an mishing khan chwa an hlan thap ang khan tholom tho nei tu mishing chu an hlan thiang hlim to ngai lova an tholom ego hlan thiang hlima ani ngai to thung tholom source an ngai to lova sum ringot khan an ri ro alwa to awangin apetu te po an du sak em to chin ani mishing ro rel thu chhuak khi pathian o ani lo zia fin fiana in ri ro lo tin lo ula Mizoram Paul Lianber sinot noya presbyterian kaushan te roge thu chhuak khi pathian o ani lo zia kan soi te ang to chung level bia level presbytery level sinot level thengin legam siam laka bumin an oma mege theite te le miliam pui tholom te kha man dan tu gan rela meche pakhadagam leina atan man an rela hetia an ro gel dan hi an soi dana chuan pathian o ani sinot o hi pathian o ani ti chin tu te ta in ngai to wang na tham ani e sinot ayo ami mishing ro ge na thu chhuak khi pathian o ani takza chuan mishing pakhat ve mai meche pakhat ve mai le gam siam bum na mai noya an kun tur ani lo reng hemi kai noi a din mun poi mo be lo tu chu sum ani thung tangka sum ngai na hi swatin reng bulani bible hetiang zel hian he khovel setana la ma sum le po member ti pun le mani po ti ro pui tum na ringot thu pu ya nei tu denomination po chang te baptist UPC service on le adang ke hian mi puyan bum na pathian lengam ti zau emo ti ro pui emo antung ngai reng lo
pathian lagam omzia an shilova ilalagam lo thleng ro se the kingdom kham ti atung trai ve fo si in mani pol lagam ti ro pui cha an tung vek thung ani pathian lagam chanchin tha ti dar amo ti zaw ain mani pol lagam ti ro pui pol member lak tam le pol manga malak na chatak Paul Bilaram lei zau thei bak an ngai to tak tak ngai lova an Paul gama zawa an Paul member an pun phot chuan an lungoi em lotling veo anga ani nga china ni pangana film fia le zuana presbyterian le synod ro ge na thu chuak chu pathian o ani ti chu presbyterian le synod rum ru te chuan an pom a pathian o anga an ngai tak taka ma se Baptist Kaushan le UPC Kaushan member ti tan ego synod ro ge tumshin te thu chuak chu pathian o ani ve thei tlot lo hetiang zia hian synod ro ge na pom tu pathian o anga ngai tu ti tan Baptist UPC Salvation EKK le dang te ro ge na te chu pathian o anga pom thei ani bik chuang lo Bible chair pe lo mi pui te hi kan om na pol shwai tu te hian suit coat le necktie manga intimuk taka an ro ge na thu chuak pathian o an ti mang hian min bum deuh vek to ani hi parukna kanin enfian tu heng pol inzitirna bum na hnuaya kun mek zinga hian keipo in katluk lo mi thatak tak mi rir gutwang tak tak pathian ring tak tak langsar lo taka midang te rong bo sak tu pathian mi sha dik tak te an om cheu ti po ka she thau ania heng mi cha pathian o ya he khovel hian ayowa he khovela hian an mihring puite ta na direct taka rong bo sak tu te hian pathian lagam a chanvo thatak chang nge ro se ti hi ka du thu samani pathian lagam a chuan milian le mi te kan om zui zel don si hei wang hian tharau thiang hlim om pui na tak tak kan chana wangan thenga phuar theina emo phel theina khop thu neina neia kan in sha tak tak lo chuan kan o aru ka kan ro rel na thu chhuak hi pathian o ani theilo shim shim ti she thiam ve kang o pathian hing chalin pathian lel na le thu nei na hing chalin kan tholom le kan sum lak lu apun theina atan mipui kan bum mai zok ti hi kan sha fia hune pasari na kan zawaya kan ti tu mishi kan ni chhunga kan tlin lo zia kan fel lo zia te pathian minga mi bum chi kan ni zia te bible kan chhia tem awanga bum nom tak kan ni zia te tharau thiang him soi sel kan lo awanga tharau na zong kan fia ngam lo dan te kan doi zep hle ani ti te min sha tir sela mitling lo mi swan mai kan ni mi bum ching kan ni bum ol sam em fing lo tak kan ni pathian o dik tak bible chhar pe lo le ngai tha pe lo kan ni mi te mit mo moi tu nga gong bo tu anga inwa ve mai kan ni ka tun khlot lo ani ka ngai dan le ka du dan ka soi chwa na ka mi mal o hi pathian o ani lo ti min sha chwa tir sela hetianga mani ni na kanin pom phot chuan kan fel na le chapau na zong zong hlipa ya swa mesia thisena silfai mamo ngoi min shwai tura thara tiang lim mamo ngoi kan ni zia kan shia anga kan fel na zong zong hlip tha in chia khon tu le no ti zar mani in sik ngoi angel ro kan pu anga thinlung zong zong in mani in thiam lo ngoi in yaswa mesia rin na a kan ki le theidon ani helai takhi sa khomi cha farisai te fel na khum ti omzia kan dun na alo khen dik theina kong om chhun ani e ka channel the bread of life hi khongai takin min lo subscribe sak ve chau ula ka video ti chwa piang te in lo mu ve zel theina notification bell kha min lo me sak ve don nia in tan thu chatak tak le pathian thu chatak tak te ron chhop chha zel kan tum don ani